Namdang nei Bible clear na tangin ziak tu reverend chuaw thwama pa chuaw rambuai lai khan re thei luat wanga ni beranga mizo meichia engi mozatin pasala awayan neya mizoram nai ka charwai ro chu an ni lo tlang pui ome mi then khat phei chu vairam pil ril tak takan omani ang tun nuwa hian chung meiche then khat chu ria chwale zon chwan ni nual to a an fel ve riau na chu hindua emo muslima emo in let lowa christian ni zui ngar ti an oma chung mi te chu zon chwan ni meu chuan kan lom tlang hle ni inalang rambuai belebut lai le re thei luat in nana wanga mani du angpo khosak le thei lo lai kha ni a an hur her wang shim shima kan ngai lem lo tun ma de waleng zem chan chin bua an ron chwa zoram thang lo zoram thanga an ti po kha chung zinga mi fa pa chu ni a mi thiam takani kha engtin nge om zui tak zele ro chu kan she phave tari lo mizo mi pazinga namdang meichia nupuya neyan om ve nuala ma se an ni chu kan zui em lem lo mizo meichia in namdang pasala aneye ro chuan soideu lai changa om thina an neyate azirin ngai na thiam chin le pom zam thei chine ro chu kan nei ni inalang mizo meichia zinga namdang nei then khat chu vun ngau ho sap kan ti mai nei tu te an ni a chung zinga chuan meichele khathiam tak tak an oma then khat chu all india services and central services thok te emo chung ho fanu te emo an ni a then khat chu professor te college le higher secondary school zirtir tu te an ni politician pastor le kaushan upa le doctor langsar tak fanu te po an bang bik chuang lo heng mi te hi chu an neya te khasap kan ti te le vayan ni vek po in vai changkang kan ti chin te an ni awangin kan soi por lutuk lem lo an pasal te chu english te american te new zealand mi le australian te german te an ni noka mizoram ron chwa om zui an tum to shan lo an fa te po mizowa chan ti ran tum lawa nam changkang zo kan ni awangin nam hnuai hnung schedule trai pa in le tir chu an du hau lawang mizo meiche zinga namdang abik takin kan che vel nai vai kachar karimganj le hailakan di vai nei te ero hi chu kan dem deu ni inalanga achan po an pasal te chuan mizoram sum don na enge mone yan du a anta na rem chan na ani be sein mizo meichia nupuya ne yan du a meiche then khat chu vai nupui pahni na te an ni a an pasal te chuan in lama nupui pa nga yan kola an zu kho chang po in an ngei chuang lo an nupui dik tak te khan lungsi takin an lo la pom thlap zelani heng vai te hi chuan an fa te po ti mizowan du thina pa nam a in nu nam chom ti ran tum sham thin mizo la hi le lama thik thu chefu angalang chung si hian heng mi te po hi kan mizo mak pa chei hnial lem lo boka kan tong ka ma po ani chu mizo mak pa lom ti mang mai to kan tama reverend thansiama tong kam ang dewin kan pon lan zia hi athuk lutuk ma ama ani heng vai zinga hian tunlaya mizoram ti tilar berpo la kan nei kamrulla skarpo hi khungtel chi ani ang champhaya mizo officer le ukil ten cm nam ang changte a an chan tira chu mang tangka in schedule tribe certificate po pahni ngotalo nei kha mizoram contractor du saklo uchuak berani a chu chau ni lovin lengpui airport a na tho achim dur nu loka first class contractora hlan kai dor ani tak lau zok nge kha hetiang mi nei hi chu vai nei rawa po an huat thlalabi kanga mizo meichia nupuya an neya wangin ni hlo na engi mota kan be seiti na ni a heng ho ang hi yml zirlai pol po in veitur dik takani ang mani loka khan reverend lalbiak sang a chinza bcm chuan wanglai ni chanchin bua dim ang reng takin mizo meichia ten namdang an nei dem lutuk du bik lau zia kha aron zia ka
chumi hnu loka chuan Reverend H Kilwaya BCM thusoi video clip chu social media a the darani a ani ero hi chuan dim lem lo takin mizo meichhia te tan mizo mi pa nei vek theiani lo dan statistics mangina ron tar langa mi then khatina thu soi kha dikan ti hle lain mi then khat chuan an lo dem ve thunga ngai dan rual tlang lawani ber mai zol nei isayan ka ngai twa te hi ingai twa te ni si lo isaya bung som nga panga chang ria ta alo ti kha ala dik zel ani berang Bible lama lu to thungila thuthung lu ya hian Israel te chanchin chini kan mu a ama sajok chu zirmi ten Deuteronomy stick history an ti a chu chuan Joshua atangalal te pahni na thlengina huama Deuteronomy stick history chu Deuteronomy thulai pui pathian thu oi chu ham thatna oi lawero chu chiatna ti a in ngatani chu wang chuan an nam chanchin a thil thalo tam tak chu zep nei mi alawin an zia ka rorel tu te bu a khan chu tiang chu ani dan alang chiang zwal bik nge ani Samuel pahni na a chuan Urianu pui Davidan a uire sak chanchin le anulama an chung kwa a ngong thalo zong po kha zep nei lawin an ziak chuak dap mai ani chu tiang chuan an nam chanchin a bol hlo le bol lai kha zep nei mi alawin an pho chuak thlap mai ani Israel te chanchin pakhat zo ke ro chu Bible zirmi mithiam ten Chroniclers history an ti a chu chuan Ezra Nehemiah le Chronicles pahni na le pakhat na bu te hi huam thung heta hi chuan Israel te chanchin an zia dan chu danglam dai thunga Babylona Judah saltang te kha mi thachina in nga yan ni a Jeremiah bung som ni pali Saltang an lo kir le po khan namthiang limdin tumin Ezra le Nehemiah khan social and religious reformation kha nasatakin an beya Nehemiah phei chuan du fir zwal le a Judah saltang kir le zinga namdang meichia lo nei anfa te po amon tong le Moab tonga tong zut te kha an nu pui le anfa te chu then turina ti a an then du lo chuan Judah nama tanga no chwa ostracize turan ni namdang nei Judah te chu ko khoma then khat chu wa a an samte po thak saka Nehemiah bung som pathum chang som ni pathum atanga chang som ni panga tuti lai vel chuan an nam chanchin po Ezra le Nehemiah siam thatna zul zuin atharin an ziak tha a chung chu Chronicles pakhat na le pahni na bu te hi ani Chronicles pakhat na le pahni na bu a chuan an nam chanchin a moi lo le bol om te chu an chok thota Urianu pui Davidan a uire chanchin le an chung ko boruak bol hlo tak te kha mu tora om to lo Marlam Israel ram chanchin phei chu zia vetla ka an ngai lo a chan chu nam in then na thlen tu an ni wang ani chu wang chuan Israel lal som ni zinga mi pali emolek chu an chanchin ziak lovin an ming chawalang ve ramani khati taka Ezra le Nehemiah siam thatna na tho kha a fir fiak ema wang khan dodalna counter reformation a om ve ta thunga Ezra le Nehemiah siam thatna do zongin lekhabu pathum alo chuak ve thota chung te chu Jopa Jona le Ruthi hi ni Jopa chu Judami po ni lo khochak mi usrama cheng ani a Jopa bung khat chang thum Arab mi aniarin om amai ro chu Bible a hian pathianin mifam kim mingil pathian tri mi thil thalo laka insum thei ati om chun chu Jopa chi ani Jopa bung khat chang riat Jopa chanchin atang hian Judah te chau ni lovin namdang zinga po pathian tri mi an oma tu po pathian tri mi to phot chu pathianin a pom vek tia lang chiang hle Melchizedek po Judah mi ani lau kha Genesis bung som pali Jonabua hian Israel te mel malian ber pakhat Asuria khopui Nineveh thil thleng kan mu a Jonan du lo chunga Nineveh khwa thua hril chanchin ani
ani na taka chuan Jonathan mangai na tel lovin chak lo tak chungin Ninevia thu a hrila chuti chung chuan a thu hril chu hlo tling ta em mai si a mi nuai khat le sing ni an ding lam le veilam po thliar rang thiam lo ten pathian laman hoi ta thup maya Ninevi lal le akhwa le tuite chau ni lovin an ran te nen lam swal si masai ippuan sinin pathian laman hoi ta ni kha Jona ngei po khan a thu hril chu hlo thlin a ring lo arin lo zia lan chian na chu Ninevi kho chak lama kho pui kang thlir turin om hun a rem zo kani kha Jona bungli changa nima sela Ninevi khwa mi ten an swal simin pathian laman hoi ta hlau zok si Jona chuan a lung oi lo thu a chak chuak ta hial zo kani kha Israel te mel mahlun ber pakhat Ninevi mi te po in an swal an sim chuan pathian in a pom du ti alang chiang hle ruthi bu phei hi chu Ezra le Nehemiah siam that na fir fiak tak do na zinga le khabu poimo berani hialang ruthi buwa hian thilro pui dang lam taka chuang ran lo Bethlehem tlangwal boaza le Moab meichia apasal thi san apasalanu na omin Bethlehema ron hon pui in chardan le anin nei tak dan chan chin kan mu a ruthi bu in ti lana tum lang sar ber chu atop lama Davida thla tu te lo lang hi ni Israel te chuan Davida hi tun thlengin an nam chan china mi ro pui bera an ngai alani reng amai ro chu Deuteronomy bungsom ni pathum chang thuma chuan amon mi te le Moab mi te chu lalpa mi te pungkhom zinga an tel turani lo chuan som na thlengin an zinga mi chu lalpa mi te pungkhom zinga an tel hau turani lo ti ani mau maya athu hi khong hle mai lalpa mi te pungkhom ti hi pathian nam than Israel te soina ni a thuthlung hluya ko ran ti alang lo na a pungkhom ti hi thuthlung hluya ko ran ti na tluka ngai ani Deuteronomy bungsom ni pathum chang thum thu hi ngial ngan taka man don chuan Davida meu po Juda te zinga chiar tel theyani mia lo atha tu mei che zinga namdang no chi zuar rahabi ba ka Deuteronomy bungsom ni pathum chang thumin chiang taka asoi Moab mei chia ruthi atel tlat Davida chu ruthi atanga chutin chuan thum na chawani chuan som na thlengin lalpa mi te pungkhom zinga tel phallo ani si chuan Davida chu hnol var turani ang Solomon a fapa Rehoboam a phei kha chu Deuteronomy bungsom ni pathum chang thumin a hnol chian em amon mi na ami fapa ni lalte pakhat na bung khat chang som ni pakhat Solomon a khan nupui za sari le meiza thuma neya anupui tam tak khan namdang mi an ni tunma dewa khovela lalan la tam lai khan ram rang lalte kha anin nei pol na sa le ni kumathita British lal Queen Elizabeth pahni na pasal Prince Philip po kha Greece le Denmark lal tha ani a tuna British lal King Charles pathum na po khu English thisen fir in karapiang ani lauti na ni chu India Prime Minister Ming Thang Tak Indira Gandhi pasal Feroz Jehangir Gandhi kha Parsi namani a India zalen na ata na swal tu freedom fighter provincial parliament member Lok Sabha member ani afapa Rajiv Gandhi chuan Italian nula Sonia Meino chu nupuya neya Sonia Gandhi chu tun thlengin India rama politician langsar ber zinga mi alani ta zel kan kom chak maya Aung San Suu Kyi chuan British mi Michael Villancourt Aris chu pasala neya chuti chung chuan Aung San Suu Kyi chu Myanmar zalen na swal tu ro pui ber pakhatalani reng hetiang han thlir hian tunlaya kan ram ti tileng pakhat NGO then khatin tu te emo namdang pasala nei India khwale tuini na tlan san du mia lo ram mangaya wanga ron pen chwa ve du dang chat zonga thilan kal pui chiam hi chu phim deuh zo ka ngai to non ngai takani ang mizo mei che zinga namdang nei dan chi rang kan tar lang to a zem khata khung vek chian ni do nim ni
khovel hi te to a global village an ti to hialani a mizo te hi khovel mun sang sanga kan la dar zelanga an dar narama chuan keini aya changkang zok mizo ni lo po nupui pasala an la nei hlom nge yanga namdang nei ma se India khwale tuini na chom nung zela mani pian naram mangaya wanga politics a zuan lu du te dang chat zonga wau khan hi namro puizia ani lawanga miril rozim takti om tok lek ani zo kang